Ni derby y'amateka abantu benshi baba bategereje hano muri shampiyona y'u Rwanda. Ni derby y'akataraboneka cyangwa se umukino w'akataraboneka uba uri buhuze ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Uwo mukino rero urahari, uri ku munsi wa gatandatu ejo bundi, ubwo hasigaye iminsi ingahe ngo ugere. Uwo mukino rero ukaba witezeho kuba ni byinshi biri kuvuga kuri iyi derby, nibyo tuje kukubwira nkamenya n'ibi info. Tuje kukubwira ibyavuzwe na Azizi Basane, tuje kurebera hamwe ese ni iyihe kipe ishobora gutsinda, ni iyihe kipe duha amahirwe. Tuje kurebera hamwe kandi n'amatike yabaye ajya hanze. Tuje kurebera hamwe byinshi, ibibazo biri ku makipe amwe n'ibindi bibazo biri ku yandi, ibibazo Rayon Sport ifite cyangwa se imbogamizi APR ifite. Ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe aka kanya. Ngo ikaze rero hano kuri Menya n'ibi info, tukugezaho update z'ingeri zose, by'umwihariko tugiye kuba tukugezaho update za siporo, aho tugiye kujya tuguha amakuru akantu ku kandi ajyanye n'iyi derby igiye kuba kuri uyu wa gatandatu, ubwo n'ejo bundi n'ubundi. Nimba aribwo bwa mbere rero ugeze hano kuri uno muyoboro, ngiye nkushishikariza gukanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa na update zinyura kuri uno muyoboro wa Menya n'ibi info. Tukugezaho amakuru yose y'ingeri zose kandi tukayakugerezaho ku gihe. Rutahizamu rero wa Rayon Sport wari wagize ikibazo cy'imvune mu mukino wa Marine FC yemeje ko ameze neza kandi ari bukore imyitozo kuri uyu wa kabiri. Imyitozo akaba yayikoze neza nta kibazo. Azizi Basane rero wagize ikibazo cy'imvune nyuma yo kugongana n'inkuru Hashimu wa Marine FC mu minota ya nyuma y'umukino w'umunsi wa gatandatu Rwanda Premier League. Gikondo yatsinzemo igitego kimwe ku busa uyu rutahizamu n'ubundi w'umunya-Cameroon. Azizi Basane rero yakorewe mu gatuza bituma agira ikibazo cyo guhumeka no kubura umwuka, cyangwa se chest contusion. Yahise ahabwa ubutabazi, ahabwa undi mwuka wa oxygen ndetse ajyanwa n'imbangukiragutabara mu bitaro bya Gisenyi kugira ngo yitabweho neza. Ibi rero byari biteye impungenge abakunzi ba Rayon bibaza ati ese uyu mukino natawukina bizagenda bite, iyi derby bazayitera bate? Byari byakomeje guhangayikisha abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport. Ku ruhande rw'ikipe rero ya APR yo twavuga ko isa n'imeze neza, nta bibazo byinshi ifite by'imvune. Bavuga ko bahagaze neza haba mu myitozo, bakaba bahagaze neza. Tukaba duteze amaso uriya mukino uzaba n'ubundi ku wa gatandatu, ubwo azaba ari umunsi wa karindwi wa shampiyona. Uyu mukino rero uba witezwe n'abantu benshi. Abantu benshi muri abafana ba APR, abandi muri abafana ba Rayon, ariko nshaka ngo turebe nihe kipe ifite abafana benshi. Regenda ujya hasi muri comment utubwire ikipe ufana, noneho tuze kureba ngo nihe kipe yagize amajwi menshi. Ntiwibagirwe gukanda subscribe nyamuneka kuri uno muyoboro, niho uzakurikira uriya mupira cyangwa se iriya match izaba ku wa gatandatu. Tuzatuyireba live 5/5 hano kuri Menya n'ibi info. Kuri uyu wa kabiri rero tariki ya 4 Ugushyingo 2025, ikinyamakuru Inyarwanda cyaganiriye n'uyu rutahizamu asubiza ko ameze neza ndetse ko ari butangire imyitozo n'ikipe. Yagize ati nahawe ubuvuzi bwihuse nyuma y'ikibazo cyo guhumeka nari ngize mu gatuza, ubu meze neza kandi ndagaruka mu myitozo uyu munsi nkorane n'abandi. Ikindi kandi turakubwira, reka tukubwire ko amatike yamajije uyu mukino n'ubundi uzahuza APR FC ndetse na Rayon Sport uzakinwa ku wa gatandatu tariki ya 9 wajyanywe muri stade Amahoro yagiye hanze, ubwo harimo n'iya miliyoni 2. Ni ibintu by'agatangaza bizaba bibaye. Itike ya miliyoni 2 n'amafaranga menshi. Reka dutangire kubabwira amatike azaba ameze kuri butangare. Ahasanzwe hejuru ni 2,000 by'amafaranga y'u Rwanda, ahasanzwe hasi hakaba 3,000. Classic City hakaba 15,000, VIP ni 30,000, VIP ari 50,000, Business Suite n'ibindi ni 70,000. Executive City hakaba 100,000 ndetse na Skybox ari miliyoni. Rero akaba ari umukino wo ku munsi wa karindwi wa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda uzabera muri stade Amahoro. Ugiye kuba aya makipe yombi nta n'imwe iri ku mwanya wa mbere ku rutonde rwa shampiyona. Rayon Sport na Polisi FC iri ku mwanya wa mbere amanota 3.
n'amanota 8 gusa ikaba ifite ibirarane bibiri byose. APR FC iheruka rero kunganya na Rutsiro 1-1 umukino wo ku munsi wa gatandatu mu gihe shampiyona yo iheruka gutsinda na rimwe kimwe gusa. Umukino uheruka guhuza amakipe yombi byari ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro. APR FC yatsinze ibitego 3. Update rero turakomeza kugenda tuzikugezaho, turaje tukubwire n'andi makuru ari kuvugwa kuri aya makipe, n'ahandi ugiye kujya kura amakuru usibye kuri uno muyoboro. Reba hasi rero handitse subscribe ukandeho kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru agezweho, by'umwihariko muri iyi minsi tugiye kujya tubagezaho amakuru ya siporo, by'umwihariko kuri iyi derby iri kuwa gatandatu. Ndagushimira wowe twabanye, nimba ufana APR, nimba ufana Rayon, jyaho hasi utore tuze kureba ngo nihe kipe ifite abafana benshi. Ndagushimiye rero, ciao ciao.